Dis Vrydag die 3de April, is nou 20 voor 11. Ons het nou gery tot aan die ander kant van die eiland, waar ons nou op 'n bootcruise kan gaan. So ons het met hierdie bussies gery. En ons gaan nou saam met al hierdie mense op 'n canoe en na al die eilande toe gaan en 'n interessante dag. Okay, so hier is ons terug. Hieronder begin. Ons het bly daar. Ons het so oor gery soontoe. Dis omtrent 'n uur se ry. En ons gaan James Bond eiland toe, wat in Man with the Golden Gun was. En dan dink ek gaan ons na hierdie plekkie toe wat soos 'n secret lagoon is, waar jy net kan kom met 'n canoe. Dit gaan exciting wees. Ons is nou op pad na die boot toe. Ons gaan nou op hierdie pier ry, op hierdie funky chorrikie. Okay, check hier so rails nou op die boot. Okay, so dit is hoe ons boot lyk. Ons het lekker op die boonste dek. Johan, is jy reg? Nou, ons gaan nou hier uitseil op hierdie boot. Dis die kaptein. Hy het 'n lekker stoel. Voorkant van die boot. Okay, so ons is nou net daar weggetrek. Where we are, what we do, what to take it with you, everyone. En ons ry nou in And everybody, our friendly program today, everyone, our program will finish and already back to the pier over there about 8:30 something, 8:30 something. And every single stop today, we going to spend 20 or 30 minutes. Can be longer, can be shorter, it depends on the time situation. And about your shoe, ladies and gentlemen, every single time when you're on this boat, we need you to wear them. Because after first program, the floor gonna be wet and slippery. This is for your safety, everyone. And everybody, today, you going to get wet, no matter your life. Okay, so hierdie is ons lunch. Lekker vrugte, lekker lemoene, rys, noodles, lekker tuna sandwiches. En hier gaat ons. Al die eilande in die baai. Okay, dink ons is nou op pad na hierdie eiland toe. Ry nou op hom af 'n hele ruk. Ongelooflik mooi. Ons gaan nou na hierdie eiland toe gaan. Daar's 'n lagoon binne in die eiland wat jy nie by kan uitkom nie. Die enigste manier om daarby uit te kom is om met 'n canoe deur 'n grot te gaan en nat te word. So dit is baie exciting. Ons gaan nou binne in hierdie eiland ingaan.
Let me go. No, this is my first time. In Thailand? Yeah. Welcome to Thailand. Thank you. How long stay in Thailand? We were here since, well, I was here since Sunday. Sunday. Yeah. He was here a bit earlier than me. Same ticket? Sorry? Ticket? The same ticket? We were here on Tuesday, since Tuesday. Before that we were in Bangkok the entire time. Already Bangkok. Yeah. And only Bangkok? Yeah. Yeah. When the water get high, we don't get in. When the water low, we don't get in too. Only medium tide. Okay. Yeah, medium tide. Oh, let's see. I think the big zoo in the world. This for Africa. It's a big zoo. Yeah, big. Like what the animal. Yeah. Like how was it inside? Good? Sorry? In Thailand, is everything good in Thailand? Yeah, very good. The food is amazing. What a favorite food? Okay, so nou is ons binne in die lagoon, binne in die eiland wat ons onder deur die grot gegaan het om hier in te kom. Ek sien baie groot nie, is omtrent 100 meter by 20 meter. Maar dis amazingste kraanse orals op. So dis regtig soos 'n gat. Soos 'n mynskag wat in die middel van die eiland is. Ek weet nie wie dit eerste keer ontdek het nie. Maar dis amazing. Ons het daar deur daai grot geseil, geroei. I've seen a couple. Okay, you see the diamond rock? So diamond rock, look to the... Oh, those are the diamond in these. Yeah, this one. Oh, look how they glitter. Oh! Yeah, it's a diamond rock. Oh! This calcium carbonates. Calcium carbonate. En nou is ons op pad na die volgende eiland toe, Hong Eiland. Hy is so klomp eilande. So in die baai. Kijk, so pad na hierdie eiland toe. Hierdie eiland se naam is Hong Eiland, soos Hong Kong. En hier gaan ons 'n lekker swemstop vat. Ek dink ons gaan Have their right to our second shop. Okay,
group including everyone. So this island used to be the shelter for the fishermen before. That's otherwise we inform everybody. And here you going to see 4 different Okay, so hier is hulle besig om al ons canoes af te laai. En dan gaan ons daar deur gaan. Now we stay the main song. Hussein, are you singing for us? Huh? What are you singing? For the singing? Are you singing? Me sing? Yeah, I don't think. What I sing? I don't know, Thailand. Thailand. I love you. I love you. Means room or lagoon. Oh, Ons gaan nou hier in Hong Island ingaan. Ons gaan hier in 'n lagoon in die middel van die eiland ingaan. Dat ons 'n bietjie gaan swem. Daar is ons bootjie. En almal is op pad. Ons is voor soos altyd. En ons gaan nou hier deur gaan. Look like a torch. Oh ja, ek kan dit aus. Hier het rots lyk soos 'n skilpad. Daar is sy kop. Lyk of hy die water uit spring. En nou gaan ons hier deur gaan. Daar's 'n ander paadjie. Ons gaan hier deur gaan in hierdie lagoon binne in die eiland. So hier is 'n ander uitgang na die see se kant toe. Ons het die nou pad gevat en toe raak ons stak op die sand. So ons het 'n bietjie stak geraak op die sand. Every night in my sleep. You will pick up in 2 months. When the water too high, okay? Tonight? Yeah. Hier is ons nou binne in hierdie meer in tussen die eiland se klippe. En nou gaan ons deur 'n grot gaan. Lyk soos 'n grot. Hierdie lyk asof dit soos 'n soos 'n gat is wat jy in die lug in kan kyk. Hier is nou in hierdie gat wat so in die hemelruim ingaan. The room we call romantic room. Romantic. Why we call romantic room? When you look up on the sky and you see the ocean. So hierdie eiland is 'n famous eiland wat in 'n James Bond movie was, Man with the Golden Gun, wat in die 1960s was. After this, we go to the game board. You can know how to Men in 'n grot ingeroei. Hier, maar hier binne is dit bedompig. Oh my goodness. Hierdie is seriously. Dis kalksteen, so daar loop die water af.
Ons het nou deur die eiland gegaan. Soos aan die ander kant. En nou gaan ons Very ons bootjie wat nou daar agterdeur gevaar. After this, we go to Cambon Island. We are 35 minutes from here. Okay. On the way, we serve you coffee. Ooh. We have coffee and hot tea. Okay. Banana cake, muffin. Hier is bo op die dak van die skip. Reg rondom. Johan. Die water is so groen van al die plankton en al die sandsteen wat verweer. And we're gonna do swim here or do kayaking by yourself. So it just means you guys can do it. But now wait for our staff that load the canoe down. And we're gonna spend the time here in 30 minutes. And if it's not enough for you, we will give you half an hour. Thank you so much. So ons gaan hierso by hierdie stop. En daar's 'n lekker strand en dan gaan ons swem hier tussen die berge. 90% muddy bottom. So hier is omtrent 300 meter van die strand af. Ons gaan nou met die canoes strand toe gaan en dan gaan ons swem. Okay, so ons is op pad na daai eiland toe. Are you mateys? We kaptein op my skip. Sy naam is Johan. Hallo kaptein Johan. Ahoy there. We are abandoning ship, Johan. We are abandoning ship. Yes. There is the ship. En net live. Okay, so hier is ons nou op die eiland. Ek is baie trots op Johan. Hy het al die pad geroei. Terwyl ek op my rug gelê en niks doen het nie. Mooi boeta. En nou is ons hier op die eiland. Op die strand. Kijk, so ons nou hier stil gehou in die middel van die see, hè. Ons gaan nou daar na daai eiland toe gaan. Dis eintlik die James Bond eiland van Man with a Golden Gun met Roger Moore. So daar's nou 'n skepie wat ons gaan kom haal. En ons gaan vat na die eiland toe, so ons moet gaan kyk. Okay, so hier is die bootjie waarop ons nou gaan klim. 4 in 'n ry. En nou ry ons op pad na die James Bond eiland toe met hierdie klein bootjie. Ons is hier sardines. Daar is ons skipie waarmee ons kom het. Okay, so het hulle 'n scene geskiet in James Bond se The Man with the Golden Gun. So die Roger Moore en die ouetjie met die Golden Gun het hier onder gestaan. Hy gaan reg. Toe 'n deal gehad. En die ouetjie, kort ouetjie het hier bo gestaan en toe James Bond daai kant toe geloop en die ander daai kant toe en toe hy omdraai toe James Bond nie meer daar nie. So nou is dit famous as James Bond Island, want hier was een James Bond scene by hierdie klip wat so in die water staan. To the soup, everybody. For the soup we serve you is shrimp soup or soup yam soup, everyone. This soup is the most popular soup in Thailand, everybody. For anyone cannot have shrimp or shellfish, please say no to my friend.
fish, we have deep fried sea bass with sweet and sour sauce, deep fried chicken wing, massaman curry, stir fry yellow curry powder, stir fry mixed veggie, fried rice, and we also have yam nut everyone. And everybody, for the section at the front of the table, it is for vegetarian. For anyone not vegetarian, please leave it for the vegetarian people. And everybody, the thing we serve you just only the soup. Just only the soup. After you finish the soup, you can return the soup bowl in the bucket in the same spot. Guys, ons is op pad terug. Het is nou amper son onder, ek en Johan. Dit lekker heel voor op die boot. En kyk hoe die son ondergaan. Heel voor op die skip. Mense agter ons. Hier so sit die oukies het sing. Okay, so dit is nou 6:30 en ons het nou hier so stil gehou langs die eiland. Ons gaan wag dat dit donker word, nog so 20 minute. En dan gaan ons kyk na die glow in the dark. So maar kyk hoe interessant is hierdie goed wat hier afhang. Van die einde van die aand 8:30 met 'n volmaan. Kom ons terug by die waar ons begin het 8 ure terug. Wat 'n amazing dag.